Matul il-jum fi Ground Zero bħal forza manjetika ġibdet liha eluf ta' Amerikani u turisti. Il-post li fih intilfu l-akbar ammont ta' persuni fl-attakki terroristiċi tal-11 ta' Settembru tas-sena 2001. L-10 anniversarju ġie ċelebrat fost sigurtà stretta. Dan wara twissija lis-CIA lil grupp terroristiku Al-Qaeda biħsiebu jwettaq attakk terroristiku fi New York jew Washington permezz ta' karozza bomba. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Intant il-kommemorazzjonijiet komplew. F'Pennsylvania, l-eks mexxej George W. Bush taġieħ li 3000 vittma. Hawnhekk kien niżel wieħed mill-4 ajruplani li ntużaw f'dan l-attakk wara li passiġġiera kienu involuti f'taqtija kontra dawk li ħajġekkjaw l-ajruplan. L-attakki damu anqas minn satejn. Ajruplani użati bħala missili swew il-ħajja ta' 3000 persuna. Waqt il-kommemorazzjoni fi New York inqraw l-ismijiet ta' 3000 vittma. Warahom segwew momenti ta' silenzju fil-ħinijiet rispettivi li fihom seħħew l-attakki. Inkixef ukoll monument li jagħti lill-vittmi. Il-President Barack Obama flimkien ma' martu kif ukoll l-eks President George W. Bush attendew għal din iċ-ċeremonja.